Iresa Singh ahan maktada ikong kurumjari Government of Explainer T2M haba YouTube channel sina ngasi pujarliba video sidi mayam gidamakta yam opportunity oiraba update amani complete mathematics for all competitive examination haina any government job ki maru oiba maths ki section singje takba YouTube channel ama launch tore free exam coaching manipuri haba YouTube channel si mayam subscribe to simbiramo hariba channel si link so description da bijarage hariba channel sida YouTube ta live class oina daily 9 pm da dum Mayam da live class in takani sida channel sida fangadariba job opportunity singi course haibitare live ta loina takani ko railway gi SSC gi GD MTS CSL CPO CGL singba any government job maths ki section yabu job kudima ki loina question na singba previous year question na singba loina cover tawagani sida angevir gi army nursing assistant gi loina cover tawani ko exam kudima kini mayam channel sibu subscribe to simbiramu duga mayam thabakhan bhona bada mayam sarug yaminarasi haiba YouTube channel si free da lecture class lo dini ko mayam coaching yaw ngam doba coaching chat pangam doba khudong sa daba leiba ichel nausing thaba ingkang suru ka leiba coaching amagi class amagi matam kai thoba ngam daba singi yengzaraga ina matam asi 9 pm da decide to jabani YouTube ta ju poll to khrabani poll dagi matung ina khwai dagi yamba mayam da khwai dagi comfortable ogeda matam khalaga matam asi aina lecture bani adu class asi athu matam da hauragani hauram dai da su ai mayam da khangan jarake railway gi anouba notification to e railway gi NTPC non technical popular category sana graduate level gi undergraduate level gi graduate level sina pay level 4 5 6 odini high bug graduate level gi sina various senior clerk na singba aso posting gi odini ko NTPC gi makada duga undergraduate level sina 10+2 level 12 pass ki level odini pay level 2 amati pay level 3 gi odini ko nodal RRBC RRB Ahmedabad ogani ko duga pay level 1 abitare 10 pass ki thabak sing ji yawgani ko pay level 1 gi thabak sing asi ki nodal RRB sina RRB Bhopal ogani ko magi tentative oiba centralized employment notification abitare magi official notification thopgi matam asi tentative oina hoji RRB NTPC graduate level amadi undergraduate 10+2 level amadi junior engineer paramedical categories hariba post vacancy makhal mari se June 2024 da tentative oina notification thokani hana sigi notification jidi yauri ko aduga 10 pass ki railway recruitment board ki makhada 10 pass ki thabak sing kawgadori bisina August September da thorokani hana notification sidi yauri mayam sigi notification jisu ai Telegram channel da hapsaram ki ko me anouba YouTube channel asi free exam coaching manipuri hariba YouTube channel ni ko hariba YouTube channel asi anouba channel oirbasu mayam 2k subscriber di yokre adubu sigi channel asi mayam thiba phangdaba taragasu YouTube channel da dum magi YouTube sida zum search tawba matamda free exam coaching manipuri hena search tobiyu adum thorokani ko easily searchable oirabni channel asi mayam aduka mayam any competitive job competitive exam sing tha matamda rai line crack tawba yanaba araiba mong da material sing mayam da pina ba yihona jarake mayam na jo support tobiyu ahan bo oina adi complete course se ahan bo oina tawjagado ini aduna inaw no tawbane na mayam soiba ji tamangam de aduna inaw no tawbane na mayam gi support khradi change duga adi sigi thabak ase pangthokpu matamda effort aduki matik yam changani mayam na support khara tobiramu asida complete mathematics for all competitive exams hena sida tawgidoi se maths se 0 dene hero level phone maths songang khangam daba maths larok daba ichen law singsu yanabagi mongda basic tagi talak kaduni ko mya aduga answer khotpagi niyom asi smart approach to loin khot kani ko smart approach abidi question number se kamaina 20 second 25 second 30 second fogi manungda question number ji khotpada minute ama fada bida kari niyom sinar ko khot kani habdo mayam smart solution smart approach to mayam da khangan jagani duga maths ki takpagi mong asi basic kwaidigi definition dagi horaga high level CGL gi mains level phogi changda bukat kani ko ma aduga takadriba topic khudimak topic wise loin kan khaidokani type wise khaidokani ko type 1 type 2 type 1 ta type amamam da manaba question sing practice ki damakta mayam da ju pijagani aduga previous year question analysis tawgani practice session ju legani ko aduga live interaction ju si ki free exam coaching channel YouTube channel sida Manipuri medium da tak to ni mayam ko
asigi channel asida live interaction aigi subscriber amadi aigi viewers singasu karam exam thari kari topic na hena focus piraga karambada help tawjaro ge habadasu mayam to loina khanganjage aduga maths ki preparation tawbaji karamba topic tagi hauraga kadi topic na basic oi karamba topic singjida mark hena carry tawi habna jingba mayam da preface ama loina mayam da introduction ama jo mayam da loina ai matang sana pijirakani railway ki thabak oigera RPF ki oigera NTPC ki oigera SSC ki GD MTS CSL CPO CGL Agnivir Nursing Assistant singba UPSC da ju paper maths ki paper yauri ko CSAT ta adu ki ju loin cover tarokani ko mayam na anouba YouTube channel oriba free exam coaching manipuri harba YouTube channel asi manipuri medium da tak to ni ko adu mayam channel asi subscribe amadi share to biro mayam athu matamda live class haurga ni ko YouTube ki through da mayam loina free ni aduna mayam na support kar to biro mayam na government job ki preparation to taragadi TESTBOOK aba app si ju download to biyo maram di TESTBOOK hariba app asidagi mayam na government job ka related oiba information sing mayam phangani duga previous year question mock test havam exam ki prepare to form isana course yauba amadi coaching chat paje asidi mafam mayam leri ko isani yawning ba isada chana bo za khalaga dum yawbiyo aduga isagi practice do form haiba tare ano question sing fajana update torpa platform di TESTBOOK haiba app sini ko TESTBOOK chi app si Play Store amadi App Store do loina phangmani magi yearly pass pro haina lakpani ko dum offer pibani ko yearly pass pro se 14 and 15 April gi oina rupees 378 khakta da phangani ko maya aduga mana TESTBOOK yearly pass pro leibagi link so description hapsaramge comment section da ju pin tawjaramge TESTBOOK yearly pass pro je lei matam da mayam na code T2M aba code session view 12% gi maximum discount phangani ko asida government job khudimaki ki test series mock test chapter wise test aduga pass pro leibajina pass tagi hena kana risi kai na matam da previous year question sing je previous year chapter test su loina phangani ko previous year chapter test previous year section test section abidi maths ki tongana thage bi ai reasoning ki tongana thage english ki tongana thage general awareness ki tongana thage hai bi ai ko topic wise du thabi yagani ko pass pro leibajina pass leibadi mock test na sample question khatani ta tha phangdoi je yearly pass pro leibajina previous year question ki section wise topic wise loina thabi yadoini ko aduni yearly pass pro jina TESTBOOK pass tagi yamna kana bihen mani ko leibagi link so description da hapsaramage ado coaching yawo ngamdaba adi sensa thumja ki facilities habatare khudong sa daba mayam yok na ba aduga hoji akoi manipur da leriba iricha sing atopa thabak inkhang dauba dukan phamba atopa thabak suba chatpa na singba mayam yauri ko coaching je yawning ga ju exam ki preparation toning ga ju tawgi facilities phangdaba asigo mayam sigi khallaga aina YouTube channel ji hangjabani aide coaching center ma hangdoga coaching center ma da satra khara takpa adumaina tawbasidi mi ke so yamna yawroi ko aduna YouTube channel sida YouTube ki through da tawba taragadi adi platform ji ju free ore ko mayam any mayam na aduga interaction tawbasu satra mayam ga ju irisa mayam ga su interaction tawbasu yargani taiba topic se khangde habase live ta adum comment section da mayam na ibirak pa comment du ki matung inna tai se gyan tai ta de habina singba interaction ki facilities sama ju phangani aduga materials ju manipur pumba yohunba ngamani ko aduna asomaina manipur manungda free da coaching somaina YouTube ta tawbase fajana tawbase irai lekte aduna mayam preparation to form si mayangi aide mapalom habitare manipur nataba atopa mafam sing dari hindi medium da fajana takpa mayam lai ko koi manipur medium dadi fajana takpa si yam thoina leite na khanje hiduna mayam gi damakta affordable oi residi pura affordable hai pura free deni ko mayam duna channel si support oro subscribe to simbiro mo mayam any government job ka related oi basing loina mayam da matang sana clear tawngam na ba I hona jarke mayam na support obiyo mayam YouTube channel da dum search torosu sigi channel maming se dum thogani ko mayam free exam coaching manipuri aina ahan inter channel sigi magi live class se pung mapan da tawgadabani live class se haudringai da ai mayam ga interaction ma tawgani live ta ko YouTube ta interaction program ma su mayam sin gi gani karam exam mayam preparation tawrige kari topic tana khudong sa da ba yaurige habna chingba mayam gi level sing aduga kari level da gi
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯈꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯜꯂꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯅꯕ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯍꯥꯡꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯚ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯥꯛꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯇꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯆꯪꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯖꯣꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯞꯗꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯨꯇꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯇꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯍꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯡꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯈꯪꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯡ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯩꯖ ꯁꯤꯡꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯈꯪꯖꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯩꯔꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯦ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯅꯕ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ